자, melekti olur mu? Hağanın hette ças 15 bolladı. Aha. Ütüye kehenen kündü körəçlər bet sette çaha 15 minut asta onun hegi sanare interaktivne körək beritin körəğət. Örebül ki haga boların kurduk ehni getire birge, studiyaga gitaçılar geya, ona Aygılan birge boluq bud. Күнү да отон бүгүн эми ылбагай кыһыңы кеһэ үннэ билигин бука бара жекергенгитин кытары күй хакраннине олорор болохтаакыт сыласча иһээгыт онтон бу биремега бихе хеха күндү ылжыт болан киребит эхи жекергенгитигер бука барыгытыгар ил этос койдун онна жа браханиктер бут айгылан бүттүлер. Эрге хаңа жыл бүтте билигин тох браханигин күтебити. Агадойду көмүскач. Агадойду көмүскачтын күнөн жакталлар күндөрүн төрөп күндөр бүтүн ыхак бүтүн. Күйтө халабыт. Ча, күн доктор, саңа өрөбүлләгә беритин көрөгө төсөтүгүл санатабын, онтон биги кыттачылар бит олугун жен долгуяллар. Кинилер бу күнгө, бу кияга каяндаганы бу неделе түмүгүнөн лидерлери билектак бит, онна билдерин курду бу бүгүн биги көрөктөн бир кыттачы туруга. Онон билин коластаа үсанаганы салганар денетек бүтүн барыбыт. Коластааны кайда кыта бутигир болакатна күндө көрөчүлөр бит бехембе сеттон сетте нөмерге шоу дем баран тем бараңы теге сөбүлүр ырыгыт нөмерин сурыян ытаат. Онна бу кас өрөбүл аксын ханамыт бу быха эпирге үлелейбит. Онна хеги эриен келекатын сөпүлүпөмүт нөмерин санатабыт. Көрдөн 2 отутагыз 97. Көрдөн 2 отутагыз 97. Онто того бихе өрөбүлгө быха эпирге таккабыты тугу терердери таккабыты. Отетебин же кыйлактыры билдеректак бит. Онна ким торалтын этектак бит. Оны билдерин курду биги быйылгы көрөкпет кыттылактара. Ага сефирге бу студияга эхияка келендер йылжыттылар. Бәйем тустарынан кәпсилер, сырынтаталылар. Билгендереллер. Билген боланы биги наха хаппаккабыт, ырыхтарбытын, ыңырабыт, ол курдук эхиги эннигитигер керек о күстах коластах кереңар Александра Старостина жара бахауста кирергер. Онда саңары интерактивный көрі қасты түгілләк кыттылаға Ван Симонов көрсөкен оттор. Драволаром! Саңа жылынан, оннотон эрге хаңа жылынан тоқ бар-бара ханниктер барды қол бұйты мәмі тәхеген істегнік ағар дәлейбет. Онны білден тұрар әхеға күн айы бұл ұрығыттарға тұ бара-ханник күрдік болу, бара-ханник олықтағы жаңы. Онна жа туақ оныннақ кепсәлінақ кәлігеті бұл әгені көрәтшілер көрінлер олғын дейін өрбіп болықтақтар қас кейі ақсын әге ипақы ғылдыз болан келінерге кейі ағар жара бағылысты бәғі тұскутынан қылғастық білігінер әргетігер. Саңа сыңыр тәхешедік көрісті. Күнді кейінен, күнді гейе ғылан, күнді телевизоры көрәтшілер деблапыте, хақавыд жана, үйерін көден тұран барғытын бастан тұран сарғыла қаңа жылынан етесінің ағар дәлейбен. Қаңа жылына хачады көрісті бет, білен тұрарта үйлі үйегер, жы болла, кәли, бары, кәнсер, госпров, білен тұрарта артыс олағындық тұлла жебетті де, олеген бұл күн қолыбыра илдері күнтен сағылан саңа жайбетер бар бұтейін жайбет күді. Келе бара уотылы келер күді жиғар келеген, онына қомна таққан барын еғін хаттын үлі бітті. Артыстар үлі біттіға дейін. Ата Александра Асахавыт синалық тақтырығар бәйін тұғызқынан бағалысыда білгендері. Қантан түрітті аққыны, төхіл бағырыларды аққыны? Мен Өсібейді барығыдың кәлбет саңа жылына тетікісінде кәғардалейбен. Бар көрәтшілері сақавытсырын алықтақтырын. Бәйім татыттың түріттәқпін. Қарбалақ олары жүдім. Эхелағым түшімақтар. Эхелағым онтан қаралдыңа көспетім. Олаты ұстатының күнде қарбаламық ұстатылары мен аймақтарым деқпінсі. Мен неген анықтан осының татта қарбалаға түшімаға ұстатытын қаралдыңын деқпінсі. Кергенім болағаны түккөл баяғаттан тұрдыла, екен таттылар бұд. Білеген оттон Ванс Иванов саңарыға қаннық ұретін толар бұду, жа бұдығынан бігеге ұлғастық көрін ағы қайын жара. Аттыған маркустаран, үраллар барыларан, Белжитин үте сана, арғыстан. Take
Ван Сыйоно быйылгы саңары көрөкка конкурсына эретін кылгыстык бұхатардан көрдүбіт, сатабыл тылдаргар уны милуетігер кетейем жанаттақ ыры. Ванс бұры еқа қайдақ келбітей, картык бұл рейстерентуынан кәпсейді. Бұры олағына мүніктен социальный сетімге, Инстаграм жен социальный сетімге мен сырыйынсауынан арай бір өтөке Рылар истолорду көрдү мына ула сатабыл ден сырыйынса. Арай Светлана Колеса сатабыл кереммен рыларын білі уста-уста чөй бадық Инстаграмға көрәйбітсе. Оны ула көрдім, көрім бұрамын хөбіләйтіғым де. Рылары хөбіләйтім, оны тута харазу Светаға хұрый бұдым. Бұл үті чөй бары хұрый бұда біккен, бағасыны мехатыны береғынды деді. Кені біле көріп бітереме күттар бұтты Күттар, оны Светалын, оны хаңа білсі бітім Инстаграмдыңы. Қая дыраба, мен мәнік бағын сен рыхыппын, онық мәнік инжанта бәйім тұсманын кәсәйбітім, оны мәнік мәнік етіріған хөбіләйтім, бағасыны меха бер дедәмді. Мен Света бұхағын маққан аға чөйдік ұллан, толырын, уже біле WhatsApp нөңі, телефонмыт нөңі, мәнік кәсәйден чөй бадық, оңыран бәйтатты мәнік үкпіта. Аны үкпітін кәнттен білден тұры мен тута хөбіләйбітім, астымытым, тылын өйін, матығыбын, онына оңтырымын саңырыға жегінен тұн итірінің күттамын ден конкреттен бұтаға туылай деп өтті де. Рылдар варианттар балалар өте күнін Оларын сөбілән талан ылың. Ота білеген күнді көрәшер біт Александра Старостина саңырыға күтті бұтыретін көріна қайын ол кәнеттен ұры тұғынан кәпсет еқпет. Yürüm kalıp yerderini, yürüdü gününün güleyin. Gel herkes gil gil benili, gel kalana gülümleyin. Yürüm kalıp yerderini, yürüdü gününün güleyin. Gel herkes gil gil benili, gel kalana gülümleyin. Петр Табороков тылдаргар, он Александр Старостина кәргені Роман Шамаев мелодиятыгар, бігеге көтен тақсын кыталықтарым денаттақ ұрыны етемeye кылғасы көрдібіт. Ән кәргенін кастинге ме келесіл жүртәйді. Оны туыпсайынты кастинг туғынан кылғасы көпсеген, қайдақ кәрбеккен, қайдақ... Кәргенің әме ұры ғытта? Торы историялар. Бұланы хипичак группа гитарист болайды. Чеппе қайтеді ана келі. Бирге саңыра күтті хажы пұпатта бирге келді. Онна бұлағаны кені ұтын хипичактар бәлері хүрер бұқтығынақ бәлік боланlar тоқ бар партияларын бартын бәлері хүрерлер, тылларын өстері мелодияларын бартын бәлері хүрер болақтары де. Олеген ұры хүрерге кені ұрқыттан аяр бұлағы де. Онтан түгей бұқын... Кастингға амысты кәргені ме күтті өтәге? Әме соғычы оғыстық қынан баран Рома күттіқ тағады. Мен күттабын ден нағандық тұғым хоғады. Ну Рома күттіқ тағады. Оны мен Ромны тиен кәлбеті мейін баттауына. Қай бірбеттері мен қай хиджағын ең деп өтті. Көрі хиджағын ең. Көрі кәлі мейін деп өтті. Көрі кәлі мейін. Әм келіне өйі кәлбі күрді кәлі Федот Соловьев Урут Нурал ансамблға лығы жеп бұд. Кені көмірен. Қая? Ән күттабақын да ең деп өтәйінсі. Инди битимин. Оттон хаңааттар дебиттер ди инди битин аны. Битер каталыктар ден хавсаңа тахватабатта аспытны делага. Он көгүн ыл платьялахын токтахам көгүн ыл онны билейм аны кален кытын инди тахэ. Оны мен Катагени баты билейм. Олар барда кадыр. Хок иден кени били руководитель була ди хем намга били бета ансамбллах им була ди олен кадыр руководитель эпитер кадыр били сөп инети мен аны жем чыга сен көрдө үйден тиймин улы мен аны Ромага тиймин. Рома мен эме кыттар болом да. Инде бу күндөгене түргөн коголор бутун меким нака халырыксын инде көрдөкке кыттакалып. Антон Рома били тан то гитаранын лавыты хэ. Олин били ырытын ис коханы чөйдүк бериле бет авла диханыбын били аранжировкалар, хеген уже бандык задумкалар кардете болду. Атын хостик келледе. Антон бу көтөн таксын каталыктары боллагана аранжировкатын тәтимден ол намтан хәҗә төртәк болоңор бута. Этини мен һәр өлесеп бит, оромна сайын били сердца Азияден гимн хурып битти. Дети Азига. Ол онда біз сөйппет, кені білі диджей еңінеті, оны хеге ендік хаңа сүйрәңе, етінді қырғыны хұрияқтында хабағар бұппыт, онына ол үлелі хәммет. Арай, иккен кастинга ахан барыңғыт конкурска кирен ба күттіп кетебіті олар. Оғалар күт, ұрғылар күт
көрүйтес тиите хокала. Hem bir onka bütün bilen toramut bardak bitti. Tabii hostu tokuydadak bitti. Kola bara iken kıtın astak bitna haydak bolar endiğinde. Hem bir Roma canlara en körüktür ete. Bir bir bardak bilen emelisin. toramut uverenne bolamı bardak bitti. Эти репертуардың қайтақталаған дені етіқпідің бағарып бұттағына түнінде кәпсәтінде өпсінің рыгыттар автордары көріған істеген көрден ұлық қынсып, бәдірі беректерін сөп. Бұл саңа ұрыға бейге көрәтшілер біт әйеқат тоға қоластық тақтары бағасында бейдейдік. Чахан сағала. Чаған сағыр батаған нағаратты. Баттан хөбіләйіп балақынан қолыстан жені ғырауын. Үрі бар білден тұрар. Саңар интерактивный конкурсы мен үләйіптен қанмауыты мұратта. Олы бұраде саңа кейі отақ бұлламын дейді. Бұл саңар интерактивный конкурсқа төрдігін күттабын. Ақсы сезонға, тоқсы сезонға, 10 сезонға күттігін. Мен біреда сезонға, онда бұл 11 сезонға төрдіз төгілін кәлемен. Онда тихақ күттігін болары болы дейін үбін. Олығын бұл жыл үшөй көрдіріләк болуын бағарамын. Осынан бәйбәрген олығын қадыр бір дөйділақтары, меген білер жонным, мен айыр үләбәр сүгірер жоннар, чаттар, білер жонным бары бағалыста өйен, оннатын қоласкытын, мехағытын ден әтекім барым. Анда еха? Антон мен әлбәкке білерін көрдік ұрыққыттан амықтыны ұлғыретім де, амықты ұрылары перепевканың кавер девіккадылы білген каверден тұлтықталдар де каверін жаттынар етем. Антон білеген саңға хақалы ұрыларға ұлсам баран Ола біле олақ семейіне күдік бола бұлайды. Рома мелодиятын хұрия, реккен сүрақтың урбыт ұрыбыт, қолабыра әннік жон поддержка тегер нахана дияған, қолабыра кейім бір қандық бары ұрығыт, үлетін түмігін сыналатақтарынан наға сүргеге сүргеті көні қолдар еген баттады нахасынан қалаған ең. Олығын бағалыс тұттын. Бейе қары бол бата барада тоқтар оғылырға барадары қоластықсан. Қолабыра мейті тұлықтады олар кейімді бағалысты бар батын демеді. Қалуыд бітті репетиция кемеге. Аны тұран хаңарыға тоғы күттіңі лағады. Қолабыр манна әлбәқ үлі барар бітті. Қолабыр әрдеттен репетициялар да болуын, таңаскатын көрінесі рығы бұлар ғытығар рығын ұттырағына тоғы қыллақ күттағады. Атын менің етебімді. Атын мен қолабыра әрбайы дебеккадылы оғылының лардағым дейі. Оны меха тоқ дебек күрдік. Олақ сақсиен берелмеген ішедік. Онына, конечно, білден тұрар маңдық опыт бөғаты лауыт. Бары бір саналақ жондар көлебет, онына опытына режиссерді ақпыты техникаларына кенейін бары. Сәп, күнді көрәшілер біті білген қылғас тақта бұлға бар еқпыт ұты ғылдыстар бұтығар бүгін кейхәк әлбекетігер мақтана бұт. Остан. Әсі бірде саңа қолбамыт көрәшілер бітері саната бұт, әхеге ағасы перге саңары интерактивный көрәқ беретін көрәғыт. Білген болғанда бейге маны кынық бұт. Кыттачыларға қайда қолыстырғы тұғынан қылғысты көсі әрді бұт, оны қолыстыр нөмірдергіден санатық бұнынан экраны бол қойым. Күрегей, Айсена Мосов, қолыстыр нөміргет 1. Кемгеней Бусерге, Юлиан Семенов, қолыстыр нөміргет 2. Керетül, Ирина Неустроева, қолыстыр нөміргет 3. Өрүнебит келбит, Дмитрий Ефремов, қолыстыр нөміргет 4. Барыта Эйеха, Кеша Лебедев, Локут, қолыстыр нөміргет 5. Эдер Састаптала, Анна Павлова, қолыстыр нөміргет 6. Кереда Киеха, Уол Сомого, қолыстыр нөміргет 7. Дойдубар сайыңы кеhe, Мария Васильева, қолыстыр нөміргет Ағыз. Аныбын Валерий Мордовской, қолыстыр нөміргет 9. Күнді доғаттырым, Арчылана, қолыстыр нөміргет 10. Булчут Саната, Юрий Гольдеров, қолыстыр нөміргет 11. Ыллыққа, Самана, қолыстыр нөміргет 12. Улар ябын Арчы Дует, қолыстыр нөміргет 13. Джеренкей, Василена Шарина, қолыстыр нөміргет 14. Сүрәққа тенергер тәбейіні сақтарабын. Күндәл аял керелін, қолыстыр нөміргет 15. Ақтылғаным, Сатабыл, қолыстыр нөміргет 16. Ән уанна мен, Сосо Томскай, қолыстыр нөміргет 17. Керетен ортодойдым олығы. Аяр Старков, қолыстыр нөміргет 19. Үрдікке Айлана Семенова, қолыстыр нөміргет 19. Сыластыл, Snow Voice бөліқ, қолыстыр нөміргет сүрбе. Аргыз ардақтар, намына қолыстыр нөміргет сүрбе 1.
Кетехем Ванс Иванов, колостыр нөмергет Сүрбекки. Тулабар көрдүүбүн Дарьяна Мигалкина онна Егор Садовников, колостыр нөмергет Сүрбе үс. Жылхам Сулуха, Юана, колостыр нөмергет Сүрбе төт. Бир тылы көрдөмүн Сергей Сорокин, колостыр нөмергет Сүрбе бес. Көміз күхін Анна Лареда, колостыр нөмергет Сүрбе алта. Ола Хуата Александр Готовцев, колостыр нөмергет Сүрбе хетте. Тапталым Леонид Анциферов, онна Лира Июнская, колостыр нөмергет Сүрбе ағыз. Энрын Лара, колостыр нөмергет Сүрбе тоғыз. Көтен тақсын кыталыктар Александра Старостина, колостыр нөмергет отут. İyi kıttaçlar bütün yan kolastan berinden egine gündük araçlar bütün yarım kadar travmat ıngıravut. Эти курдук саңаттан саңарылар, толораучылар тақсалары бихигине улхун ден үердер. Анлык. Ага. Онтан билеген бихиге үерен көтен турамыт бу алыптах кехәңге сылас студия бутыгар ыңырык бутын багарабыт. Саңары интерактивный көрәк сол булдыбат режиссерын, оны бигеттен хагары кыттачларынар. Саңары мамата кетчибит. Татьяна Шаранская көрсө кайнаттар бихиге биген элҗикти келле. Татьяна. Кираган. Та бул саха кере нарын Керек бота. Оны мана ортотугар Нахадыр кираган. ене тамастақын ин. Жабакалах. Жадарабам. Хага жыллар үмиттернен эгине мягадделибит. Исрап Никта көрөн батурум маалыр. Саңа жылгын 3 минуттен бака кашан балар алар енді. Саңа жылгын тәшеті көрістін. Ой, начали крестим был вообще. Вообще как-то так. Дед Мороз тугу балақты әді. Дед Мороз. Нахальбак Дед Мороз келерді был. Дед Мороз күттел бәға дейін. Да, Снегурочка келерділер. Подарок дағатты. Неожиданно. Вот, последний подарок был вчера. Ото бұл саңарыны көрі хэджағанда хайдағай. Конечно. Наға долгуяр ең болтақ. Нөпсені наға долгуян демін өміргім. Тоқ ете саңар өбіт өттен білі 2 жыл тоқты жүгді де, онтан болар дем өбіт тәйін кәлі наға өрбір ете, наға жолымыт ете, жаңын ол саңар өбіт жа болан асты білген домды қолыстаған бара тұрар. Кәпсәрі кірдік, ұрыққы хаңары ұратылары, оны білген хаңары ұратылары. Білген олар қайдақтары. Тәхі бір әдік тәқтірі, тәхі сполчын білдірі, тәхі сүрәқ тәқтірі, тәхілі хеттері, тәхі шүддірі. Білген нәрі шүддірі. Вообще, каждый сезон он по-своему, как сказать, оригинален, по-своему хорош, да? Уникален. Да, по-своему уникален. И с каждого сезона выходят всегда новые имена, да, новые ребята выходят, да? Вот Айглан сейчас звезда, да? А ты пришел у меня в каком сезоне? В каком сезоне ты пришел первый раз? 7-м была. Қасыл күтті бүкінайға? 4 жыл. Да, О, 4 Ами года, Ванс да. курдук, да. Ага. Там Эрчин, по-моему, тоже 4 года подряд участвовал, да? Вот. И я как бы, в принципе, люблю все сезоны, да, но, наверное, больше всего, конечно, я предпочитаю свою, вот сейчас признание сделаю, наверное, другие сезоны сейчас обидятся. Первые года. Да, 7-й, 8-й, 9-й, и вот сейчас 11-й, да, здесь, да. Это именно там у меня, наверное, был еще и самой рост. Мы тогда, помните, начали впервые ввели хит, да, помимо новых Сказки. песен, да, сказки новогодние, передачи стали снимать, да. И чем сложнее программа, тем интереснее работать, да. Бары хаңарыны күтті тәвістен олап бүтейіп бітті. Да, мы с тобой уже сколько? Кем ула? 11 сезон. 11. Ну, знаем, получается, уже сколько? Больше, ну, 15, да? Где? Ой, да, где-то так. Да. Истің жөгелі. Ота білген... Да, Гея тоже у нас же бессменная ведущая. С самого начала. Моя Ну, вначале, помнишь, как мы переживали, да? Ага. Мы ночами писали сценарии, потом выходим где-то отсюда с НВК часов в 11, идем на остановке, стоим такие. Интересно, когда у нас будет такое время, когда мы будем такси заказывать, да? Автобуска тоңа-тоңа тұрады. Ота білген күттілақтар бұтының ірі қайын күні да отыр. Ол күрдік Лира Июнская, Онна Леонид Анциферов бүгін бесті жертері алжыттылар көрсе қайында отыр. Саға жылынан с Новым годом, с новым счастьем, приветствую вас. Какие вы красивые у нас. Да, не говори. Татьяна, ты у нас ведущая сегодня, Да. вопросы ты задаешь.
Татьяна Николаевна жалох вопрос бәтін білемнәбіт болуқтақ. Бары берек бит әнәме итіте бер бастанын хағала. На любом удобном вам языке. Нет, ну да, да, я же, ну как, Леня же пришел, поэтому, наверное, я буду. А Леня сахалы билере. Кстати, но лучше все-таки по-русски, да? более понятно. Когда Леня запел впервые на якутском языке, да, ну, Леня сам, наверное, почувствовал, да, с первых же слов аплодисменты, да, зрительные, потому что чисто понятно, да, о чем он поет, о чем хочет донести. Зрители, скорее всего, наверняка думали изначально то, что сейчас Лира будет по-русски петь с Леней, Почему? а нежели Леня будет по-якутски петь с Лирой. Не? Ага. Вот, значит, вопрос такой. Я знаю, что вы не готовы к этому вопросу, и знаю, что вы вообще не подготовлены. Да, вот Оля. Скоро, да. Скоро, что будет? Скоро будет гала-концерт. Да? Насколько вы готовы? И обычно на гала-концерте мы готовим новые номера. Да? Вот сейчас всегда требование стоит от Чаранской такое, что помимо того, что вы должны поменять свой костюм, я еще говорила, что вы должны петь в дуэте. Ну, так как вы уже дуэт, да? Будет ли третий человек исполнять с вами эту песню? Как вы Вашу? смотрите? Как вы Если на это будет, смотрите? кто? И если будет, то кто будет? Это специально я задаю, чтобы все ребята, кстати, вы начали готовиться. Мгм. И непременно это должен быть участник прошлых лет. WhatsApp-ка бар, смайлы кудук болулар. Я знала, что... Ну, очень интересный вопрос, да, ведь, Леня? Ну, а мы-то не думали вообще. Как это интересно, вы об этом Да, знали. ну тогда уже не дуэт, а трио было. Да. А может даже квартет. Ну, пока Вот, это будет надо еще ли решить это? конкретно. Можно, почему бы и нет, возможно. Это невозможно, а нужно. Да. Даже нужно. Теперь дальше, второй вопрос, да, можно я задам тоже? Пожалуйста, пожалуйста. Будет ли... Мне, кажется, так нравится быть ведущей. Так. Нравится, будет ли этот дуэт существовать вместе? Вот, ну вы же не... Да, дальше. Обычно вы же работаете как Леонид Анциферов и Лира Июньска. Так народ знает, да? Вы никогда в дуэте вдвоем не пели, тут решили вдруг, да? И причем песня очень удачная, песня красивая, хорошая. Дальше вот вы как, собираетесь существовать вместе или нет? Мы над этим думали, да? Дело в том, что это действительно очень удачная песня, которую написала Света Колесова «Сатабыл». И за это ей большое спасибо и уважение, потому что она, безусловно, талантливейший мелодист и очень хорошая поэтесса, как выяснилось. И мы очень надеемся, что либо она, либо кто-то еще из мелодистов, вдохновленные темой любви, темой прекрасной якутской природы, темой счастья, темой каких-то добрых человеческих взаимоотношений, они будут писать песни и, может быть, предложат их исполнить нам. Да. Мы были бы очень рады. Так, друзья, у нас маленькая проверка на знание друг друга. Ну, так как вы являетесь дуэтом, вы должны себя хорошо друг друга, то есть, знать. И у нас вот следующие вопросы. Назовите, пожалуйста, дату рождения друг друга. То есть Лира называешь дату рождения Лени, а Леня называет дату рождения Лиры. Этого мы не знаем. Ты А вы знаешь? же с днем рождения друг друга не поздравляли? Он знает, что я в июне, молодец, правильно. Ну, она июньская, да. Месяц Анциф сегодня, да? Фамилия июньская ден бәң алымыт араспаньяңду эбетер уркуттан бәң келен. Июньская ден фамилияны мен қос-қос әбәбеттен ұлбыдым. Тоғы ден кене боллағына вообще амук дек қойып. Сақа сереттен болбата. Олен онтон қахан древаттан қахан болбата. Ото того именно эге иккен латыгыты холобратын Леонид Циферов кемератын нынылдан хөбетебатын. Антон энемия кемератын нынылдан. Того именно иккен. Да. Тоғы ден Леня. Так получилось у нас просто.
Но изначально я знала, что Леня на якутском языке хорошо разговаривает, поет и пишет, и понимает. Он у меня, да. Ну, разговаривает. Ну, отдельный это, конечно, случай. громко сказано. Тугары хагаттарын көрө хабарытай. Как это называется? Читает и переводится словарем. Ага. Меня, ну, билер этим, я заметила давно. Он иламын уже тем такой давит, Антон про дуэт мы уже давно Да, как-то мы давно так. разговаривали. Да. Ага, Просто у как-то нас получалось так, что никак не появлялась подходящая песня. Хэп отто билеген биһиги Леонид Анцифровна Лира Июнская лабытрыларын исте кайын көрөкка. Geleceğin aklı varın varın Tatalım sılan verelim Doğu edeyin Göksüde derdim Örleken yakalımı süreklim En olak bakire direlim Yeğin rumpun dolardım Бирде бука баргытыгар истиң агадда боллун ылжыттар бутун санаты кайын Лира Июнская оны Леонид Анцифров. Айгылан. Мен была задание бар, ты не понимаешь, у меня тут несколько было заданий. Ну так как вы так оказалось, что друг друга дату своего рождения, не своего, а друг друга рождения не знаете, вы, скорее всего, тоже не знаете знаки зодиака, да? Я вообще не очень силен в гороскопах, честно говоря, поэтому Да. я свой-то не очень хорошо. Игерелер болук такында бизнесы. У тебя рак, овен, лев. Нет, этот Дева. телец получается. Телец. Так. Сколько у вас детей? Ну, то есть у Лени и у Лиры тоже по отдельности. Вообще, я думаю, да. Ну, Количество, просто назовите количество детей. Меня? Да, у тебя у меня трое. У тебя трое. Один сын. Как зовут сына Лиры Июнской? Хороший вопрос. Да, очень хороший вопрос, я подготовился. Джулус. Леня не знаю. Джулус, да. Да. Джулус. Как зовут детей Леонида Анцифрова? Андрюша, Белла. Это маленький. Это только маленьких знаю. Старшую дочку не знаю. Потому что они на репетицию не ходят. Это Лира А маленький постоянно. Мен бәм трәбит дойдым алдан томматтен көрәт. Антан ал ием дойды да, агам дойды да мома, он кына асколамы мома. Ребят, а почему вот вы считаете, что вообще телезрители должны за вас голосовать? Вот в чем ваша фишка, в чем вы, скажем так, оригинальны, уникальны? Почему вы считаете, что вы лучшие? Ну, хотелось бы, конечно, не совсем, может быть, лучше. У нас еще много-много молодых же артистов талантливых есть. Но хочется, чтобы чуточку за нас тоже проголосовали, потому что у нас очень хорошая песня. И нашу песню сочинила именно Светлана Колесова. Можно про Светлану капельку расскажу? Давай. Светлану я давно знаю, потому что в депутатской, она из депутатского, и я там работала педагогом в музыкальной школе. И я вот ее с детства знаю. Она у меня тоже училась. Қандай нөмірге қолыстылары көрәтшілер бідер санаты қайын? Сүйірбағыз. Сүрбағыз 28. Хүрбағыз нөмірдақ. Отто да хеқа мақтанауыт мәнді көтеу кейхәвегінен бірге болбық күтігар. Оны тон өсі дағаны қолыстықтыра ден күйтәбет сүрбағыз нөмірге. Мақтанауыт хеқа сөбірді желаю вам счастья, здоровья, как говорится. Оны тон көрәтшілер ең бұды еті, нағашы рылақтар. Оны тон кейлерден бігі сөз дағаны әлбәға үгігі көте өкпет. Онда кәйсілерге ме күттіқтіра ден олғын әрінеуіт. Лира, Леонид, Пока-пока. Спасибо. Аны бігі. Вот. Жәйті күрдік рыхаттар бұтын көрісті бітін ха шөйдерді. Жә, онта білеген болағана бігі хамай дол бұтулақ түген бітігер тейді бет. Тоқтатан кәбе. Коластаға салқана тұрбыта күйінде оттыр онда білеген бігі коластағаны тоқтатауыт. Алаяқ мүйтаға білген бігі бері біл бітер дері коластағын пока тоқтыр, тоғы едіргеті бігі кайылағы онда Таняға тұттары. туға ектақпыт. Сәрім? Жәрі бастығын тұран күйінде оттыр. Әйеқа әрдеттен әпіппіт, оны әсір әпіппіт күрдік.
Қас неделе ақсын саңары көріқтен бір ұры тұрур. Самай аяқ қолы қалбыд. Onun білген бұл 2 неделе ұстата самай аяқ қолы кеміл бұтын көрек қайын ғарajam. Жара. Ой, вот я тоже увидела и расстроилась. Опсай колаһынан сөз сүрбе бир коласта комайоғын Айыллана Семенова беге көрәхбитеттен торуре бит. Ота Айыллана рытын ха чөде. Айыллана туына түбетені те? Ну, вообще Айыллана с великолепными вокальными данными, да, очень сильным голосом, и тембр у нее очень хороший, да, и песня хорошая. Я не понимаю, почему так мало голосов за нее, да, но я... Не расстраивайся, Айлана, пожалуйста, но тем не менее ты вернешься. Хит релар бир неделе кенеттен хит релар көстөктөр онна хеге кинени быгы катын сөп, онна халлары катын сөп. Бу көрәх балыгынятынан. Онан Айылланаға бұл хит ырылар көһүннәктәрне күскә коластарын ден әтәбит. Чә, онутон билген биге үс bu nedelege üst bastın ırını bilekpin. Sanatımın bu nedele tümügünen den. Üst mestere bronza. Dağısta 511 kolasta. Lara! Lara ne kadar evet. O da Lara. Lara молодец. Aha, kimler emi ırıhıtı gelek cekergenlerdi. Kergene Alik Mikhailov kimi alga hapılık buna sanarıga mekittasın çıgıdadı. Kim? Alik Mikhailov. Kıttı bu da. Lara kergene. Kıttı bu da. А, да? Ой, Телох инеки сезондар кетті. Лараны әғарделек қайың чауында білген Лара бұтырдың көріқтақ біді. Lara ötün köröbüt. Aha, ahtınahığın kolastарын össü. Tümügünden üst mesleğe sılcarlara en ırığından atta kırıtını sinastывыт. Лара туғындан түгі кепсені. Ну, Лара такая очень спокойная, добрая, нежная, да, помимо вот то, что она имеет свой талант, да, вот умение петь. Но вот когда она приходит на репетицию, у меня всегда такая ассоциация очень такой хорошей жены и мамы, да. И я говорю: Лара, ты, наверное, очень хорошо печешь пирожки. Она говорит: да. Лара, так что с тебя пирожки. Лара самны коластан ден etebit, және білген иккес местені әнет гел. Жара окурдук үрін көміс болар бұлады. Үрін көміс медалі ылар әбет. Намына не ғадделейбет, намына колаға 615. Намына не ғадделейбет, оны намына ұретін көрек қайында оттыр. Astılar ayağın ardaqtar, argız geride samırdar, aspıt solgun suybuttar, eder sastı koputtar. Soğuktur ebibin ardağa, eder sağım doğrum, osbu doluğum, ıllıgın, rastap dalım, dıllarım. Astılar ayağın ardağdan,
намына ырытын хиттебит, намына 2 месте бола, намына тухынан тугаты тагами. А Намына, вы знаете, она вообще-то молодец, да? Учитывая все-таки, скажем так, ну, возрастную категорию, да, когда приходят на Саңары, да, вот на репетиции, они все равно идут все как под один, да, то есть там нет, она, получается, стала наравне с молодыми ребятами, которые там от 19, там, 20 лет, да, и вместе с ними она наравне стоит и репетирует, да, и причем ни разу не пожаловалась, да, ни разу там не охала, не ахала, да, делала все так же, как и делала молодежь, поэтому Намына большой респект. Молодец, большой респект. Оны биһиги играчы биле кырдык баһарын текпидин багарабыт биһин хал бак ки соруяр дагына етер дагына ти того хорохтор минуна лылары хорохтор того плюсовкана лылары хокпин доктор барта минус Олабетер минус тене дөхтөрө хога. Тыннак толору. Де бар тыннак. Билеген барабанная дроп. Онна боне делетин унан ким бастыкы месте гасылчырын. Оны кине хари яхпитти. Амбасан турин голан. Голаханы таган. 756 голосов получил. Итак, Ол самого. Ол самого хеттehüs бehen алта коса, оны бастакы месте. Жары оны ол самого ребит. Алло, драба. Он на связи, да? Ага. Алло, ол самого, драба. Алло. Эгин агаддалибит, магнайгы месте аспытын дилетүгүнен магнайгы месте болбуккунан истиң агаддабитин тилердебит. Ага. Аны кадар ол самого индеди кадар кестерге жибе ва жиңнан хатын ким дейни ол самого. Иванов Александр Демин. Александр. Саша бен кантен төрүтакканы. Мен бүгүн толбенеле нелегитте. Ага, үрдүң ду бастакы месте болбуккар бааспытын дилетүгүнен. Йөрен. Отон бәгым бу көй хакыраннан көрөргө тәһә чөйдик толар бу пунжен көрдүң. Хас бидик ибәтигәр сына буламыстыр де. Тон олус, тон токсыган этеңге Эдеңге чугай дигенде. Себесе биддәгәр дәлибет, оннан рүтүн даганы маннык ол самага хеге коскытын бере турунген бука баргытын ыңырабыт. Сеп тәгәр дәләтибет, онтон Онда билген. да ол самого төрөтүн көрбөпүт жетибит, ага. Ол самого гаддалитибит жетибит, ага. Келер неделяга эми багар лидер бутулар йыган, ага, көрөчөр кайда костыларына анан кытатын жетибит. Бүгүн бияка студияга бияка келен жылжытатлар Саңары кыттылактары, онда Саңары режиссеры Татьяна Чаранская. До свидания. Спасибо.